Omajo mumuriyo Ndizi na nigo Kisii Chinsa Ikomi chona mara wachingo kwarene SMS magana mayeli ngoma inalene takwatika imenesko ya Gusii no kuboli kwa na ikaranso ikende ngwerere gosoma inalene takwatika imenesko ya Gusii kuru chingo ngwenye chenze iliani moja sugusu amo nabosongo na manga genda takorekana nene ekiraba Kenya baendete gukwana guru birengere bya bigoro iyo korobekano gwakorekana ndegoro ukwara ituna mu bwAZIMIO moyo bokora wana Raila Odinga Madhakarua amona karonso musiokamo na barai bande twarina abarai akorwa sonsemeri ya Kenya kwanza ni gobono ba mochiri bali bAZIMIO ra umoja wa Kenya aboigasi bali bAZIMIO ra umoja baendere komoje serikali anene batabuna ni goyede tabasigari gutumeka chinguru gwetania kerengo ekarobara ko baturwani ya buritko ligoro boigo murai bo bAZIMIO ra umoja wa Kenya mona barai bande ekbanya riba gukwana gusabandete gukwana sonsemeri ya Nairobi anekraba gotebo gose Raila tebiruna ni go serikali ya tegete kumoita litkuregoro ere na karonzo kunda ina nda korekana imenesko ya Gusii no chukanyora SMS tye mangana maya negona korenia senjira abeno benenjo ikomoerio katorna Joshua Auta ko bakurwa sense meri umundu mayererio apigari nyancha manero kwene kuna maliugine chipicha go chira senjira bene eriane Brighton Makori Kerobone birengereri aho bigendera kuri weguro yo korobekano kuko kora turi kuregoro na obomo bwAZIMIO ra umoja wa Kenya bono nigo amate iyo morokiwa we university ya Maseno yonyarde kagusiro guma bwa eri kuregoro egenderete goichanero gokuko mwana wase bateruna nigo banyorete roboti oru asenjira yoko gosane yogo ichania asebono bebolira maswali atabwate machibu goikabone tutreunanga kimamo mawo mwana yanyade kaukwana gosimamu wawonya gosira anyarega korombia na kolera na hotabuna mwana oye talenge musali gostalinge moiti inkereta makweli yae akamanyora bulitko legoro. Ni mama ya mtoto mwenye aliuawa jana. Nilipata hizo habari kwa mshtuko mkubwa sana. Nikaambiwa mtoto ako hospitali na wakanidanganya eti hajakufa. Kufika nikaambiwa uko kwa mlango mtoto alikufa kitambo. Sasa ninahuzunika sana, mtoto wangu first born tadi ya Maseno. Nashangaa mtoto alifanya nini kuuawa? Mtoto wangu si bandit. Rodo sukabo suni godo kwirana sorogongo rwa Gusii go ikase bunge yabo basi anene kurwa borokiwa be university ya Monash college bakuru kurwa sebunge yoni wabano ba momochiro mo bunge bwenseme yo Innocent Obiri asebono be murungane na koboli ibuna mu bunge bwe yoni ganyo rukwena chipasali ejerera masoma abo osisemi jabo kwirana mayono ni bamo boli na anyarga gakwayerere na kubwatuka chipasali ejo ndera barwa gendere na masoma siskuru Kisii National Polytechnic. Omo rayo ito Innocent Obiri. Ogatoa chief form last round. Sayo gato promise na chipasere chiwe on time. Tuaganyire bado nchiraika. Atote tomata konyo korango sie kerutora banda matem tora akora at least chito bush. Togendera sama soma ito na ntunto chiko baba abara iba mami. Njano mwanafunzi Kisii University. Asamarita ngoro Sylvester Sagin. Kurwa bas constituency omo MP to Innocent Obiri mamanyi na tote pass last time ndomo sigete na ande round yeto tagata to pass because you drill mono ata constituency sa bari sivri chibas chiabo so what we watch him ata pass yeto in time to koramatem atra nyara ka ba to kosuma matem to ya ase omorem Amate Makori Kenyoro Kanyaure yo toka sebunge nyari bari cha chini gabono banyarire bago sabo bwene bwabo irio komoenia agosikonyorende ndemero asibaraeni oyo mwabo yo sirete miaka ene ya etire asibona beira sengenu wetani miaka ene asengendu ya Kisii tijingana baruso bakwana nigo bateruna nigo bono basi nyirwe asibakwa ni oyo mwabo yo nyarega gokenderera se miaka yene asibona babole no bwene bwabo mbatakere bwene kiwe kyagera nigo anene baro sire kuganya ekero babeire bakobuta na kwanyandika baraenie oyo mwabo Tuabangita mwango, tuabangita matanga ya tanyarete aenigu. Kera tuabangita aenigu, tukakora bake michange tatu. Wakore michange bure minyengu, tukakora ya manka gaigo. Ane kera bandali tukeli alinga ya korana. Ande bachibo bande ba kana chibesa ta kwende mocheri. Bakane na nyakitaja singa nyakitaja chana rasirete. Bane kera bakara, bakanyaro mobero yo bekube koso. Kera bakwera na gocha, Gokabano Mochana, Mobero, Vicre Cosso.
Umubiri oyo obegete ekosoni omwana arokorokwa eribati marucha nyamari narotanga ntokotanga omubiri oyo abapolisi bagonya gotutisiera ganga mokoleta omubiri nomokonyotinde kandi buna tokonyotinde kora ana twasinyiru bana bamuntu bambwate siri abairi bambwate siri nana abana bane sukuru yoke bagosiba nabana yamana arotakere kogenda college imbwati besa kojera college aya n'umwana ndi naro romo kokoti naro koroko Anthony nara kwa mutwali nara no moirio ko musomita obole mo no bwe family family kare bole mu bwe family bo watu abantu ngo twara bari kinamba ibere osisa musekero muntu akatwale namba yeme ngakiera bakora agira kinamba isatu asobole mu bwe family ya abaisika abono iga na ubaka na ba lentro bokong akero iga kule bagambira ni ata biwa ruoro abaisika banande basoire bagotabango bole mu bunu kwabo ekero bono ritiko riarengi International Day of Forestry nigo abamenyi be County Nyamira banyarire bagosemi wobuya bogosimeke metase bano banyarire bakobori buna nena barabo banyare bagwesone aso gosimeke mete anene krumra ibwensanyare gatru aganyare tega kurugo chika bunensi ya Kenya netakere kiro ya manyare ka gosimeka mete boigo ne basemi buna mbatakere basimeke mete yekerero. Shukuru kwanza hii shule kupitia kwa mwalimu mkuu ambaye kwa kweli hatujakutana, lakini alikubali mwito wetu ya kwamba tuwe na siku ya upanzi wa miti, yani International Day of Forest. Siku hii inaadhimishwa dunia mzima, na mwaka huu imeweka umuhimu mambo ya afya. What's the theme? Healthy forest and people. Healthy forest and people. Establish tree nurseries. Na hiyo ni ya lazima. Again, you are aware, every chief is supposed to plant 30 trees per month, which means you are supposed to plant one per day, or you can decide to plant 30. Hiyo ilikuwa kwa hotuba ya rais ya Jamhuri Day celebrations. We want to ensure, and we are telling our administrators that from today henceforth, all chiefs must embark on tree planting because the rainy season is here with us. So we are not going to have any excuse from the administrators as to why they are not able to plant any trees. Every location, every assistant chief, every chief, wazee wa nyumba 10, watureti wote lazima tupande miti. So because the rains are here, we must start immediately. Otherwise tunawashukuru sana. Aboigo muroberio yo International Day of Forestry ase county ya Kisii nigo inyorwa ase county eri ya ase county ya Kisii ase inyorwa ase wodi ya ibeno yekurawa no mumsibu wodi Steve alika ase bana bamenyi benseme ibanyare bakoboriwa akwene kibinankole ndabale linani lya nyantrago yo kwana senseme yo no mosisi ase county ya Kisii oyo tenete bintu biruiteta naine amache amone bintu binde ose natural resources na climate change eronari nyakweba oyibono yakobori bamenyi benseme ibarainde linani erio tunyare kodenda omusitu oyo onyantrago abantu banyantrago ngo basaba nto basa kochaka koira watera namarimo gaiga kyagera oyo n'omusitu orendire n'igikori country ense ya Kenya igoto yo sike togenda gusimeke Abakenya bono nigo banyarire bagosemu GOTUMEKWA BOBE ekero amandamano gosokorobekana gokorekana sense yeito ya Kenya kwana umusibi wodi ya Gusii yegotoka sebunge nyari bali masabani ganyareka otabuna nerebi yabantu kubuhatia cinjira cindongane na kubuhatia osegotebi abarayi bali bachorira libagweterende abaro baikemagani ayo gokia serikali bali bachorira bamwachorete babatinire kirensemo onye no muMC yebuna inche nindo gotete abantu bane bagisu omuchumbe igagotete abantu be constituency no mugabana nere no wali no women rep no senator igo abana bo barayi bagotumika omwana inchi tabondi gotumika gosali ibintu byabande gose goitoyo mwabonga bono namanda bano yaya kinaki ndatebi umuntu ito mu Gusii manyagetinge ntobasa kumwene kana mangana yamanda bano naende nonye bokuntoro chembaro lakini mu president na determined kogorama amangana ya uchumi
ni manyite bwango iga na amanyite ngebinto mbikongete no bugima bwakongere igo ni manyite serikali ne bange erosha mangana buya erinde omwananchi anyore ebinto bire asenkereri konyere onye na mafuta wika chakegu onye no boshi wokegu ebintu obugima bwakingire lakini rende enchira yo kwadresa mangana aya tali sama kubatikana no kurobekana kwa korekanete litugure gora sense ya Kenya bwara ituna mu AZIMIO uro moja ni gobono muswati alisio sero oyore court process aba anyara kaode abono kurobekana go chikogenda ni gokurasa uchumi yense ya Kenya. Sasa kwa gendera na maandamano unayaiga kwanza ikono minyo yake gwete na liako gendera gusarika mono igoma lembe ndogo twara wewe bogo ichora okebago boichole boichole eko roko omuntu akora ko bete nyone yange ngiyare ngere no bate chibesa igoma no binte biko baina toto mes ono naranga abaskali bamwe chiko gosake they have not to use excessive force asa wananchi they had peaceful demonstrations. Sijinga kiche chwali siniga terunense ya Kenya ni iganetio murembe asateruna bono yekire shinga kichiri muraibu ense Dr. William Ruto batakire ko ikaranza no muraibu mu AZIMIO uro moja irigo kwanira murembe bwense ya Kenya. Raila bunako na kolera sio peke yake anajiriria wananchi. No muraibu ense at least ntotagete nyana abantu bechi kanisa baswamo bakwane abantu aba bere bose naba abarayi baroyo mono ibwasimiyo yo mono yo public ya Kenya tigango babe kanamo pategerane omolembo so Kenya. What we need peace. Nebinto biranense there is nothing we need more apart from peace. We need peace in Kenya. Ntotagete manyinga iteke munali itekete 1963 na ya 207 yabantu walikufa. We need peace in Kenya. Aligerali arolenga wananchi watateseka. Already usikara kama muna kebwenete at least maisha bealia the common man awa accommodate aranya ale komenya ibisa byabere byabantu bengentire abantu barwanira abantu baitira abande because of the hardship of the life we are leading as mama. Ana yubono yogo ikaransa kati muraibu ense amo numuraibu mu AZIMIO uro moja ni gasegetwe na bamenyi be county ya Kisii anne bali bakoro bonchili se umuchobo songa se badena okuigwana kuoka wotikarita sense ya Kenya taturayunga kyoyo mo banyara kaukwana. Kitu ningependa kuomba His Excellency the President William Samoei Ruto waongee na mheshimiwa His Excellency Raila Amolo Odinga waelewane, sababu kutoelewana kwao kumeleta matatizo mengi na kunaendelea kuharibu hii uchumi wanasema. So na waomba, sababu wakati wa uhuru kulikuwa na handshake tukapata amani. Kama huyu mzee anataka handshake, wafanye handshake waelewane tuendelee na biashara. Wanasema Kenya ni kubwa kuliko mtu mmoja ama wawili. Wacha waongee, wafanye dialogue. Kama ni mambo ya handshake, huyo mzee apewe kitu kidogo na yeye akufurahia sababu alipigania devolution. Hii mambo ya devolution imekuja na mzee ni brain child ya mzee. Mzee hawezi tengeneza Kenya alafu aanze kufanywa mzee arudi nyumbani. Wazungumuze na mzee waelewane. Hiyo viti ya serikali wapewe nusu, kila mtu afurahie kukua Kenya, tupate amani tuendelee na mambo yetu. Sasa angalia saa hii watoto warudi shule. Uchumi imesimama, biashara hakuna, Kisumu hatuendi, Migori hatuendi, Kenya Nairobi hatuwezi enda saa hii. Sasa hiyo inafaidi nani? Tunapata hasara kama wa Kenya. So president awajana mambo ya deputy president wake Gachagua, hiyo anasema eti hataki mambo ya mzee. Karuto gusukabo sioni gobono bo wa Kenya kwanza bukura wano mugabana bwe county ya Embu ziri ambarire boigo ore omonyakero bwe kiama kya UDA banyare bakomochia mu AZIMIO uro moja kubatikana na ali akorekana ntigoro asense ya Kenya. To Mr. Odinga and Mr. Kenyatta, we have one message for you. When in a hole, stop digging. We are only beginning to get to grips with the insane magnitude of embezzlement, looting, murder, abuse of office, and sheer impunity that took place during the 5 years of the handshake regime. As we do so, we begin to understand your desperate resolve to sabotage all accountability and Kenya's return to physical sanity, accountability in governance and economic health. You will fail. The violence, chaos, looting, and destruction
also aimed at distracting the country from investigating the shameless siphoning of public funds. Azijinga kichichibono hababwatani babo mubwazimio ro moja bakura wana mosentawe county ya Nairobi Edwin Sivuna abarabo nigo bamochiri obomo bwa Kenya kwanza zibateri na batige kongaineria ekyagera niga banyanyimbo batumegetu aburi tugeregoro na gutumeka chinguru jeta ndiye kerengo asogoturubania bari gukorokorobekana kwa Morembe. We feel it is imperative for us to deal with the propaganda and the lies and the mischaracterization of yesterday's events by our friends from Kenya Kwanza. I will address only two things. Number one, was the maandamano of yesterday peaceful? We as the conveners of that event yesterday had planned to have a very peaceful maandamano. We encouraged our supporters to show up unarmed and to proceed peaceably to KICC. We indeed, as members of parliament, proceeded from these very premises to KICC peaceably and unarmed, but yet were still confronted with tear gas and rubber bullets. So we want to make it very clear that yesterday's maandamano was peaceful in its planning and execution until police interfered. We have seen images, and you people captured them, of police officers firing tear gas, using water cannons on people who are just marching peacefully. What we have decided to do as a coalition is to identify individual police officers who must then bear responsibility for their acts and omissions. Mwana manju muri roboto rasuna roto ikyomweri bamangana ito Chinsa Ikomi konde nyorage koragense yame abana mwana Noikonyora yamuna mange unaenda te watkemena isiku ya Gusii. Mbiyama nasi warimanda te kutubwati kwetira sense mawe mitanda ubuna Facebook eno KOMOCHIA Dolphin Mora Eric Okinyi na Boens warimanda kutubwati kwetira sense mecho awao wetira TV wetira mitanda enda kutubwati eno Ndis TV wansu bomba Gusii. Auta nerorenga sense miriumo rumanyali karotwa bwatana na bigani nyanja makone kuna agochiri wetira sense mechi bichamo na mariu ya senjera ya bene Brighton Makori.